Wadeu roba tunangan anu dalam agama jeut anu tunangan. Bahkan bersunatkan khutbah lo. Jeut. Nah kayu, nah. Tapi orangnya kejadian akan getam lah agama. Ya hewa pu kekeun adanya untuk baladu gamdal pelamin. Nyat uro baranum orangnya karena urang si yang berbahagia. Truk jalan linto yak dang foto kena. Tu kau kan. Nah harum puana. Ingat-ingat oleh sim doang. Karena adanya katruk wajah. Takeu tak ada. Undangan murdoh dan undang ya kalian maksiat ye pubuk lian tanya. Dang foto sama-sama foto-foto lainan. Berdahaya ya dang foto aing hing lainan. Hai urang syik mutuah nyang kalam jeut. Nyan haram. Itanya buat mai pubuk lagi pubuk itanya wah hukum haram. Nak senang kafe senang. Tatupu harus syik mutuah. Tapu buat haramnya dalam syariat binasa Islam tu. Hana ada depu, nyan hanjir pebut. Tatupu bukan hana ada depu, tapu buat sama anak ilmu tu binasa Islam. Punya Islam ka binasa. Islam Arab rele, koprat le so senang. Kafe. Nyuni ingat orang syik berdoa dia. Wahai orang syik kamau, gore-gore kamau, tunggu kesyik, tunggu imum, kamau melakaya, kamau mengadil. Punya model-modelnya na te baranum anu nu pegah baik kan. Dah yang baik, kan baik baranum. Baik ate baranum anu, yak pegat tempat duknyan, yak sok baje gagot. Jak duk dengan cala lentu, jak foto-foto, bahkan mak-mak, ayah-ayah jak kenan. Jak dang foto. Nyan kanya tak kebikir. Dia tanya orang syik mutuah, bak gurau-gurau. Rata nuki na majlis taklim. Dia tupu lewat hanyan harum. Pakan apa buat? Nyarilah agama tu model nyan, saban tit. Ngairilah le Yahudi dan le Nasrani taban dulu dan beryakin yang adalah Islam kan gop rawat